Ole hei tukin zing hi February ni sari sang ni somni paruk Saturday zing ani a kan chung kwa in hei biakin lam kan pandona hei pon hi ni savur ang hian alanga mai ro chu kongsir tlang ton ton ai han vur klui khamo la bet cha tur me ni. Hi, happy Sabbath. Sabbath ta ganin kom ne do na. Hi tro. Hi. Kay mani ka ganin kom to do na. Ti hianin kan biakin kan pana bora khi anuam ang ren khop me tia alanda na chuanin pon lam hi lum mel om takalang hi avota he 24 vel ani ni mo avot rep lu tu kani chu kan biakin hi kan ina chang ha mini som pangatla na ni a hei kan loina te arai ve to kanin po tlanga kanin ngai na tlang em a kan biakin a hian mi chi sang Philippines chi Korean le adum chi mo var chi tele Myanmar mi mo Burmese te po kan omani chu ti hianin hei kan biakin kan koi lut to do na hei kan biakin hi Louisville First Adventist Church in Tibik herani mo hemi Louisville Kentucky a hianin Adventist biakin masabir ani a alu em a hianin kan pak na lam kan pando na hen lo theng cheu to a borakin azir boka hei ni te ala na bang han hei kan pak na hianin tu manan lo la pak lo kan pak chin na pa ber hanan bek lu zau nga biakin kan lu Hey, come on. Hi. Le, kalang le. Kan kal to do na. Tu na chuanin. Hi tro, hi tila. Ikut ka bayron tro le. Bayron tro. hei ti hian hei entrance lama ni lo avo em awangin hemi fellowship hall a tang hian kan lu dona fellowship hall a hianin potluck te kan nei thin ani mo ti hian biak in chung lam kan pan dona hei helam pang bang le lam hi mother's room ani a no pang diaper thak nan te kan hmang thina ti hianin helai kong kharlian pui hi biak in chung tak chu ni a sabas school lesson pui tling hoin an zira helama hian primary te kindergarten le beginners chi sang kha ta hian ni class sang khan an omani no pang ho khamo ti han an class a kan lu to don ani mo bur hi hela cha up meya hey sa pho in zir te da ni a tha ka ti e meya wina hian no wa chan chin kan zira no wan long atuk chan chin khati hian a practical khanin man ruwa hi an nei boka hianin long tu ka hian te bir tanga lian ja ti hian ti tir fika thu an zir la an sakha chiang bi ke ema piano pangti hin nu le pa ani lo an pi le ko ti han chut pui khap thin ani mo ti hianin nawan long atuk ang khanin an han chu be kera in abang rong nei ko na khanin rong nei na khan nei na hi mandra an nei tha tian hi a u po rong an nei ni se so brush khop me he no lo nei na nawe ro hi chu omunan ron pan je la ngai la ka pe lo bang khan pa ni ti han ti chen he miss betty and class teacher ber chu ni fel em mo hey khami song practical katyameng chu khami an ti zo khan ti hanin a lesson tak khan zir do na hei hi miss Jordan Ford ani a hei hian zir ti ra ti hianin vo ina hianin Genesis pung khat nge leile van siam te enga siam te khan zir ti ra ti hianin a chian de zok nan khanin light mo eng kha torch light mang khan an en tir le a ti hian a chiang bi ke me mano pang te tan po hian no hei a u te na naw te po hian fel ve lu tu ka hei an chu ve khapani hi ti hianin hemi sabas ku zo hianin biakin lama kan kal to don ani mo sabas ku kanin ko so kan ta be in opening song kan sane kanimo hei kan church pastor Mark Welch ani a ti hianin chan na chong chai This faith that Christ alone imparts. hei kan fa te po kan bulan chu ve thapa sa pho hi an ti dan hi acha ka ti emema an enkol dan hi inkhawm la ya zung se ka chhuak ang chi tele
no pang beng cheng thom ri te hi sha tur hi om ngai lawa nu le pa bula hian an thu deuh veka ma ni nu le pa te te an khan an chua e ti hian in an church pastor hian Seventh-day Adventist Church, ui te kha welcome where speech from Jesus should be mo The first. first in everything. My name is Mark Welch, and sometimes Jesus is not first with me. And that can happen. But as we invite him, he can be first. And when Jesus is first, no pang te po ni se an nu le pa te bula an chuka pa no pang te ma han chap deuh te thom han nei deuh te hi a in tha shunom you like e the ma sunshine this morning? enge ti hian in nu le pa bula an thu ve mai china tin e kan fa te pok tu na ri chuan nga ya an nei ya kan bula ti han an chu a mai ro chu in khom te a rei china wang hian in a top thleng saka han om hi chu a chang chuan har sa china tin chu ei lawa in khom te kan ni china wangin ti hianin a top kan thlen lo deuh hlek po hianin a thei chen hi chu ti hianin an thu ve le mai thin ani hei tak hi a tha ka ti em man in kai shwai dan hi mo thiang him ne in khom ti ta ka or so em ni tu na hianin children story kan ti a ti hianin no pang hau kha ma an kala tholom khon na te an neya story kha mi pakhate da shil thina ni ti hianin ero na hilagai deuh hlek ka ngai wangin a pa hian ti han malama shwai pe ve le a tihan Mr. David Cushman a khanin story ngai nom tak kha dihan a shela tihan an ngai kha tihanin tuna han hei hi soma pakhat kan ti tai ti offering tholom thon hunani a tihan an han khon le a hemizo hianin special prayer kan ti meya tihan prayer request te po kha kan ziak thea tihanin an chong chai china thian thiang him ne in khom ti taka ur sun e mare khapa thian kan ching chi chap zela ni mo ti hianin chong chai chung khan kan ching chi or sun theyang berin kan mang china divine service thiang limna ani angin mo mai ro chu vo in hi hei potlak te nia kan omve theilo wangin chang chhia ti taka kan ho ke ni chu potlak mang lawin hei kanau te ni hianin kanin pochina ani hi chu puak ze lalanga ya vur hi ala cha angreng khop meya he len tiang ura mai ro chu ni kwa he aron saboka in khom hi he kan la chang reng khop meya enge ko bi an ngai pui mo mani ti han in lam kan pan to en kong pui hi asau cha ma ke ni ang mi to lu tu pon kan khal ni no the ni mo Andro hey kambang to sa school ka okay le kan veng kan lu chan to na ti hianin kan exit to kan veng ka he kan veng lampang chu he lo la khak cha lur me ni mo vor khanin he tleng te hi ole me ma ka hlau thei lu tu ka hlau e ni lo chuan ni mina khan so la ya so bad zang thal orin ka tu aka in tina silong ve de ole kamai ro chu patang zara he tu lum te nen kan chang ko padam doi te nen ka chale to in kan thleng le ta ti hianin yes Aaron house kan theng ta yes Eliza house kan video te kan siam chu vu ei to lo lo be ma sela min lo suppose ze ula in lo hil sa tu chunga kalom be ma ngai num tak tak le num tak tak ei in siam ti le kan tak tak ron pos ka tum zel don ni zawa kalom